Karbi Anglong Autonomous Council MSC Shorban Telenga Arlosolam Ki Keklan. United Christian Forum Pen Mass Prayer Rally Kapaman. Adu ya hoyalam kia putak JCCPA song pen perang kia mai kangni. Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांसो अदवाई नॉन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेतामी लोंग पनिक जी लपेन आन पार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तबलुन पेन नांगली हेम आन नांगे पाथन कॉक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेतामी दो इक जी लसी हुमरी इग्नोर आमार जीवन Nili kuan ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cujian culu celang jan celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jibon adawai ke paklang dun pen kiwan ke tek pen ke cini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu amar jibon adawai Kicusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inang ningkan dolo sita gomnana dawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo adhar keso dawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda omor jiwan ku abangso ayurvedic dawai kichu pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso kecu pen nili ang tek cilong si non nili kecu da cumu corlo nili ning kikru ketok wai kisu lapen ke pokso pokang la ketuk wianta non nipon bomosan si nili cetelong lo Clardak pen kacini jiapan troxy 5 hini trop ho 5 troxy nerkapalong humri ignon Karbi Anglong Live Adap Abirta ke rangra dona phansitami nilisami juli bepe hin pen adap ke me kardom bajiriglo kardom pine birta ang ton pen arjuik tha Inot man ke robang phu mate lakhain ko rapli Deopani constituency MSC Shorban Telenga inut arta ki jum hek anim sopia phan aning ke dok chekrongsi oso chopathide Lason si kai ke raratum aning ka jethe inut MSC Shorban Telenga alo swalam ki kekla Kedamtang MSC Kiligahut BJP party pen kache toidun Shorban Telenga phan pahaisi alang liphan Karbi Anglong Autonomous Council MSC pamando Bontar rara phan isi kaching thura saya mo keklem PG kalisi arlo solam kisi keklang thu Tangte lapuson odlang no MSC Shorban Telenga ko ansi rara tuma phan sai claim bithekji lapen rara tum ke MSC pusi manpeng pi bomlo Tangte inut MSC puka chikrong abang pu jongsi lapuson odlang no choklem rong pulote koson lo rara phan kaching thura saya mo hin ke japon thekpo puta cherok to rara tumpen kanju padoko Arling ke the kachikrong tum anu pen jongsi lapuson odlang no keklem japon rong pulo tangte hamphang long ko an ke misen kengkam chejor unji pusi cherok to tumpen jethan renti Ache klipo pen ke than pona tengke Guwahati along BSc nursing ke pachali dunji pusi methang ahem pen pache than tekang toy bonta BSc nursing ke pachali ji kalisi odlang no asaisi choklem rong pusi ningjepon এনেকা বুলি এটা মই ইমান দিন সুরাক পোৱা নাই কথাটো হসানে মিছা এটো কাৰণে মই কাকো মই প্ৰকাশ হেৰি কৰা নাই মোৰ আচানক আজি এসপ্তাহ মান আগত এটা ফোন আহিলে এটা নম্বৰত তেতিয়া মাইকী মানুহটো ক'লে যে হয় এটা কেঁচুৱা হৈছে মোৰ ঘৰত আছিলে আৰু এতিয়া মোৰ ঘৰত নাই এনেকা বুলি কওঁতে মই যোৱাকালি 6 তাৰিখ আছিলে আমাৰ শান্তিপুৰৰ অফিচাৰৰ লগত মই 11 টা দিলোঁ যেনেকা দিলোঁ তেনেকা ছোৱালীজনী ওলাই পৰিলে আকৌ তাত থানাত মীমাংসা হ'ল যে শৰবন তেলেঙ্গাই ছোৱালীটোক মানে পত্নী ৰূপে স্বীকাৰ কৰিলোঁ বুলি পেলাই ই এটা চুক্তিপত্ৰ কৰিলে আৰু অহা 10 তাৰিখত বুধবাৰ দিনাখন কটমিজ কৰিম বুলি পেলাই ই কথা দি থৈছে এই অহা বুধবাৰ দিনাখন ই কেনেকা কটমিজ কৰিব কেনেকা ৰাখিব এটো আগন্ত দিন আমি চাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজত এই বক্তৃতাটো আপোনালোকক জনাম নিজেকে কথা পাতিবলৈ
মন যোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই কেঁচুৱাটো ল'ৰা পাইছে নে ছোৱালী পাইছে? কেঁচুৱাটো মই দেখিলোঁ, কেঁচুৱাটো মই প্ৰকৃতি ল'ৰা হয় নে ছোৱালী হয় সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ভণ্টিক আপুনি শ্ৰৱণ তেলেঙালৈ বিয়া দিছিলে নেকি? না ছোৱালী, এই মোৰ ভনীটো হ'ল ছোৱালী মানুহ। শ্ৰৱণ তেলেঙা হ'ল বিয়া পতা, তাৰ 3টা ল'ৰা আছে বুলি মই শুনিছোঁ, দেখাটো নাই আৰু মই তাৰ ঘৰ মই নাযাওঁ। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰত নাম্বৰ নদী চাহ বাগিচা। সি বিয়া পতাৰ পিছতো আপোনাৰ ভণ্টিৰ লগত মানে আকৌ এটা বাচ্চা জন্ম হৈছে। অঁ, বাচ্চাটো জন্ম হোৱাৰ কথাটো কেনেকৈ গম পালে আপুনি? বাচ্চাটো জন্ম হোৱা কথাটো মই কিমান তাৰিখত জন্ম হ'ল সেইকেইটাও মই নাজানো। এই মাইকী মানুহজন যেতিয়া মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে তেতিয়াহে মই বস্তুটো বিশ্বাস কৰিলোঁ যে কথাটো মানে হয়। সি ইমান দিন লুকাই থৈছে, কিয় লুকাই থ'ব ইমান দিন? যদি সি লৈছে তেতিয়া ভাল কথা, আৰু আমাৰ ডিমাণ্ড আছে যে সি যেতিয়া লৈছে সি ভাল ধৰণে ৰাখিব লাগে, ছোৱালীজনী শাস্তি পাব নালাগে, কোনোবা দিন সি মানে অৱহেলা কৰিব নালাগে। যেনেকুৱা লৈছে ছোৱালী মানুহ তেনেকুৱা এটা ছোৱালীৰ একটা মাইকী মানুহক যিমান অংশদাৰী দিব লাগে, যেনেকুৱা ৰাখিব লাগে তেনেকুৱা ধুনীয়া হিচাপত ৰাখিব লাগিব, এইটোৱে মোৰ ডিমাণ্ড। Balipathar pen Projen Terang Karbi Anglong Live. Kidam tangaru ni phai troxier ni ari kang sampor phai phopor pen Deephu Christian English School pathua klamalong Christian adhorom kirim arala tum chingrumsi Manipur along rialong khei so hijan angbong ron ka chithur pen soluk soda tomon ke jap bothak ki duk kisung ki pho tuma phan arnam kardompi Manipur along rialong khai songbong kecharbo Kardom ahem mate chart setame meke kai lapuson ta dolo lapen ong dung amuni rapran ke dam nang ta dolo Lapusona kisung ki phua tuma phan arnam ke raidunji laben prabjin pelabang swaron kapang samji aphan Deephu Christian English School pathua klamalong United Christian Forum pen patirpi ponsi Deephu pen manja habarlong Christian adhorom kirim kato kabe bang pharoki thom araratum chingrumsi Manipur along ria phan arnam kardom pia jaime dingpong. Our gathering together here as United Christian Forum is to remember in our prayers about the situation that has happened in Manipur, the killings, the burning of churches, the attack on Christian people. In order to pray that peace and harmony will come back to Manipur, we pray for the government, for the central governments and the state governments, and all the victims of the Manipur violence. And this is the reason or the purpose of our gathering as mass prayer rally this evening. We have about 70 churches in Deephu and Manja, and we are about 300 to 400 people gathered this evening. And all the church leaders and including members. Yeah, thank you very much. Bangsolong Reverend Father S. Singson, Dr. Solomon Rongpi, Reverend Primingson Milikpen Chenglok, Kit Hekiding Atum Chetongdu. News Report, Longsodoringti, Karbi Anglong Live. Kedamtang aru ni pioneer kebar ni JCCPA Songpen ASDC Asai Hemalong Pherang Kamai Kangni. Tijud un epin Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoyalam ki lapen 2021 MOS alam donalong Karbia Khephan kaphere memea close ke doan puthop langthupa menangji pusi Joint Coordination Committee for Protection Autonomy JCCPA hamphanga songpen kedamtang aruni phai pli arni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Deephu taralang solong kebang ahosi pason nielam thea puthak yimpuralu pajiurong boda bangso phutha kaching kije phan apora be punang pukok pusi aruni pioneer kep Urmiarni ASDC Sahemalong Hirangkia Mai Kangni Ahut JCCPA Convener Khorsing Teron Ningjepong Pulo Chief Minister Pulo ne kaching kiya porave Council chingki de chingki po lasi bola langli si Council chingki po pulo Council kansi ne itung pulo la non a pinang hang he lage ilitun non tegrong po non mage tongone de lang hai la so lam na long penke ahogalam ge Chief Minister Border Alama Bangke Chief Minister Akehai Penke Ining Teklong Thang Alam Taninge Awi Ni la son claim po alam thang ninge Kaninge thu bangke ni ke
CM apan council han city pak people loy pak people council sar kopi ma pu hala bangsa teng si claim la san si nil tu mala daga dimana bangke regional committee ke thom giseng do har so regional committee ang bongpan karbiang west karbiang long kelang alam kelang konje bangke kopi loma kelang konje bangke kopi loma Pijus Hajorika committee Pijus Hajorika se chairman lo ladak litum amreng pen rinaterang pidu socheng pen ke hetsing rong phardu jinthong pen ke obhijit krudu la pen ke amri pen bangke di ufing maslai do alang litum do duna so committee la sini litum pu dun bangke Karbiang long la pen ke Meghalaya pen ke thang kachar bo ave litum well defined valid boundary do kala bangso boundary pen itum 1951 pen Meghalaya ar lo ke dam alam ave Meghalaya long le kiti ave la sini tum Karbiang long pen bangke kopina Meghalaya pan kipine ya long leta ave Meghalaya pen ke hang long leta ave la sila da ke thang alam ave la sila so committee bangke withdraw nai kusini itum Meghalaya aphan kipi je long leta ave lapen Meghalaya pen kilong je long leta ave 1951 a boundary ateng padovet nanji lasi give and take policy aron protect he bangso putha kewang je aru ni phai kre hiniar ni hamren disi asai he mathino JCCPA hamphanga song pen sitting demonstration kache song padoponji lasi hala bangso ani karbeng nong arat kache tong dun peji aphan rang ke mai long pen pachini pon 17 ni ke long ni si incident dolo incident do na hapu Meghalaya police kilometer thong kep arlo nang luchok si ala jomangarong sorban jasi karbia muthadebi karbia rong wa sorban ther ke hab dudam lasi labangke kopina police jurisdiction pudodo latum police atum si tame amethang area do hala so methang nang kap krak si daga banglo daga police tuma latum thang karju ave lake chokti lapen ladak am ia long si tame security amoni datum langdun rong si council pen kibidam ageda bangke kibi kapahin keteng news report long sodaringti Karbiang nong live Kiduk ke boy da raratum kisung nayang deng pulote kisuk yun ia pora hod henlo jasame jo padap chongda chotpen hemtun kachelana atum labangso ang deng henlo kisung nayang denglo okpran metik chongda chotpen si ingnek engi longpo monta sodet uneda ra pora hod ke kisung nayang deng sonsi cheman Sonsi bithung reng thama constituency ke parlo kolonga vomuatar puarong amikar birson senarachor mina rong pipi kedam tang penang arni pen a ogarlo kisu ka cholong loga jok kisu ka chepa meji aphan diphu medical college and hospital along an se chilang bomro bonta kisu abang ke meji kalisi aphi ong bathu ong ason la CDMC chalong ke lang un elo Guwahati kalite Dimapur si cheponang poputa pachinilo bonta se ka chilang je aphan kisu ngajok kisu abang chichak nangara rason si dolo Nasi kisu dara hemto na tumpen asa ba kisu kachilang along nang cherap dum tha pusi CM Dr. Tuliram rong hanga phan lapen ningke mepen kerap ke paji runje ningke hanga tuma phan chuning ripon lapen kerap ke paleji phan screen along ke paklang pon Google Pay number 9365522039 along kerap nang paji dum tha puta kachuning ri padopon thu Phuluni pendir chuna rongpi Karbiang nong live Kedamtang aru ni phainer kebarni nijang Karbiang long arlo Satgaung mate rong trokse habaralong Karbi lo charle asong atumpen anti drugs awareness campaign mission pen kepaman pon KSA Satgaung branch committee mai phu longbir inghi chunbang bapuram ingti klemra peratum anpen ni phainer kebarni bangso anti drugs awareness campaign kepaman pon along KSA tiripia chunbang ajay rongchehon WKADC chunbang bir singkro tumpen chetong dunsi RD dojot pen bangso anti drugs awareness campaign pachun ponlo Bangso anti drugs awareness campaign ke paman pon along ke ongdung lo kachali bom atum penta chetodun si penanganan jakiding armu kachejeng setami padopon si say no to drugs KSA long live pukehang kataram padopon lo
Ni pioneer kewarni bangso asai ke deng ponalong ke sia chunbang bir singkro phirangkia tumpen kachapat hengno ponahur ke than ponke raki ke doason kirim jasamet arta ke jum akar biari suatum drugs ganja kirim atuma phai nangbat bom tanglo lase osomar apia po tum setame amithang asomar aphan chelangdun paminang po lapen jongsi drugs ganja kirim atuma phan ke thek long lote sodak pen ingsai ponji pusi phirangkia thengno long lamthe chepaklang pon tangte phirangkia thengno kaning je pona lamthe nonelitum arjupon sinang masih pilih bangso program kita yang konan kau ada jai mek kita yang konan kau pilih ledak sadgau mati la bangso toksi la sondet lay kapadu kali along sambil itu la bangso jai mek bang itu deng bong kapadu pon bong atin tum kapadu konan kau alam bang kelalo ini tum karbiang long east puno west puno non bang ke ini tum la bangso araki or mukirim aphaisi bakpik ani bang sambil itu social media long seminal tum selek long di adu udah long lo lapuson akai nu labang lapusona arjubang kacejabang lit pigam lo kasilanggan onang non hejong itu ma result tu thelong ji ke damtang result SSLC lapen higher central bangsa exam ang sa lapen non hejong bono sop result sa midum thelong lo karbiang long pulong te is no west no ha PFCC kidon dun laso along bang ke thedung isi kan hok long bang ke lalo alta kaweo sumar tu la raki hor mukirim nun ken kenangan kan hok dulu lapen sikit thedung kan hok dulu kasi labang so pini nang litum labang so media tu penin pacini kang tung karbiang lo to kan no mate apia potum isden apia potum han pacini yang tung lalo nang tung nang semua harapan lapuson araki hor mukirim long penang tung cilang dun paminang ji kali plone ke bang dilang apor bang kasik sak thedung ji iltum han kan hok thepidi ate non thegam long lo las labang so araki kirim penahut kumane rakop sai sorry police tu na ani deng lot thegonong lo philo lang de alang ni tumbanga mo phi bangai kese tu masi aku nang ri tu nang rab du nang ji lapuson araki hormu ke chulong ke ne bono kese tu nang rab no dekhe dak pasi patini daklo nasi dongkamu kampen Vicky Bay Karbiang Long Live Kedamtang aruni hydroxy ni anikang sampor hydroxy malom Malapuram angkang tanur keparlopon double thiram beach along isi telong turning kaching koipen kachapharle phira jok bang ingora hiniatum apran dam nanglo labang solong bang troxy ke osomarlang pusi birta ribdun long birta ki ribdun thulong tengke lapusona ki song kache tong long lo jok telonga hempu aphan raikom sai khya tumalong lam hoi pipajir ponlo Kerala government ahin pen pusatame judicial probe ke padoponji lapen labangso kaching koyalong apran ke damnang ahema soratuma phan lak kepan dihina kerapta pajir pon thupo labangso atelong along ko anabang pusi kachet habdun mapu ahok pera phaya bangke pangthe pon long lelang lapen kachini duna tengke bang krike ba bang photumsi ticket ing thanchot lapen akelia tumalong abangke arideng ticket ave anparta labang so telong lake safety certificate setami avi puta birta ribun thulong tong sekot pen kerap ke pali dunja phan government ahin pen kabor I asai ke dengpon padolo National Disaster Response Force NDRF lapen Indian Coast Guard sai khiatum setami dode sang se pin pen kerap duna sai dengpon bomlo Kang bocok aphai ke doan aphan setame kiri ke palong ponjia phanpura underwater mate lang arwa camera akerap ke NPNC ripon bomlo labang sobirta karjulong pen dead adang racharia songjapo songjapi tum sitami ningduglo lapen kang bodara tuma phan arna mangnu hiljumi hangpidunlo Prime Minister Narendra Modi ahin pen setame Prime Minister National Relief Fund mate PM NRF ahin pen apran gedam joya bang hubang 15 ahema sora tuma phan lak hini dihina kerap ke pajir dunja phan lamthe chipaklang ponlo Halapu Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan ahin pen setame prabjin pen labangso ki sungke phovek adimaklong along an ke paledam japhan chisiklo labangso esek Malapuram District Collector Aphansi an tong sekot pen labangso ki sungben kepajok dunja phan emergency rescue operation asai kepading ponja phan pachini ponlo labangso ki sung along nonamat ke police fire health lapen adung arai raratum chelang pet pensi kapajok dunja phan chetu dunren dilo National Desk Report Karbiang Long Live Winia da Abirta gelapon si kang toniklo domi thakmi arni kimi